Kadang ka Facebook berpost i kong Patricia Mukim mo, editor jo ka Shillong Times. Ngada solungo ba i-post bat kadur jongi day. Andai ngan chu pinchay ba hakatu day ka kapor ba ngi dang ya dang roi ka national anthem mo hapo Dubai tin yeng mga hamlet ngi yeng te yu don gibriyo kiba shon haka kami haka television ya ka dur jongi to. Anda sasipang ngayon iba karadon kapos na kalyang i competition kim. Bayong nadumuno kini ki arngot politician kila long ki experts hana jong ka cricket game mo. Tenga ngisulong mo ba inda kentho hadu to ba karukom tho jong i bat karukom ben yang i ki politician. Long kumba ni nimde shu gibriyo ki. Mo te ni don da ko jingso burom ya kat kekerdan yung ikong Patricia Mukim ba ilong ndai tang editor yung Shillong Times ndai ideiru i Padmasri awardee ndai haka imlang salang haka society ru idei ibri ibadon burom ndai ba intho kum kini ki kentin haka Facebook account yung but ka pensit de yakipat ba kasur jong hipai ba kin sngo kumno lada kiyo i yakine ki politician ba kilet hana ban le pe ya kata ka jingla ka cricket bale ngi ngim de shu se kibrio ngiro ngi don kam la ka space la jong ngi don la ka jong ka interest habang ngi don ka interest ban le pe ka jingla ka de la shay yo don uno no politician ban le pe se ka football world cup sa America te yutarong thap no kam itlat ken kam long ken te ki ngi buram para brio mo ngi de benya don kata ka respect iwe te ngim de manginda that adu to ken te ngai ngi ngadang ong iba hamlet na ong ba tat ngi buram ya i kong Patricia te ngi le yu mo i ba inda tho kan ne imta jungi te ngi imdan kam mangin pensai kata andre mutasi ni so bangi di dengan pensai pe ba kaji alam bakla teng haka social media kapen wanra dakoi gadur kajingmut kajing perkhat jung pai ba kan wan sakata te nama kala de ka juk social media menta gibre ki kloi ban pule ban kinget ru ki junget ya ke ka ba bonsin gibre ki tho social media ni namar ta ka daw nga smo bangi de mun pensai ba hoi ni le ni don ka interest ya ka game ni pulut tak pisah lejong mat ni lawan pai